أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli mga palanggungan namo ha agama Islam, itukbal namo ina lapal-lapalan sin Islam hala lapal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari na isap kita niyo nagbak ha amuin tempat iban waktu amuin ini kaya pag itipakan na to hakawa ini ni adlaw Jumaat biasin amuin waktu ini na ang pagpangadji na to dahil di amuin yanan na to lang niya durusun min al-Quran pangadji dahil halawang si Quran mahamulya na biasin kaya saan niyo dahil inamuin tayo manghud na to Sheikh Yahya Muhammad amuin dimihil kaniyo sinamuin pangadjian ini na masih kita niyo bihaya o halawman ini ni continue yung pagpangadji na to alawang sin suratul Baqarah na adlaw ini sumugpat na isab siyaray ng mga ini ni pangadjian yan murah-murahan papagmupaatun kato niyo sina Allah subhanahu wa ta'ala dunya iban akhirat itukbal ko na kanya inamuin mikrofon pagkakal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Muna-muna in pangadjian ta ini tiyak na anta na bilang katugon na yan insyaallah masih kaisang kita nag papangadji atau ampain dorong-dongan ta iya atod iwan tiya paham in amo in suratul Baqarah. Kaya nga tanda singkatan kita in reference sin ini kita umat Islam suway sadya amo in parmansin Tuhan iban hadis sin Nabi. Continuously yari kita nagpapangadji na ubos ta sin Jumaat 5 bayaon in pagkala piangadjian sin tungod pag ini paun sin Allah Ta'ala sin mga misalan sin mga suntuan padduman sin kita umat Islam amo hindi niya hikaluman di niya hikasipong in magsabot siya sin ini misan sambatan sin Tuhan talom sin Quran lang niya bauda misan pabiya sin naut sin hilam atau akan hama atau akan ini pikut atau sanam di malumanin Allah Ta'ala sumapot hinangon niya suntuan pamintangan sing kita umat Islam sabab ka na inyan kataan bang niya sabuton na bukon niya biusan kansiyo sumuwa siya taginangan siya naginang sin bauda siya naginang sin hilam sin pikut sin sanam sin katantan asiwi piya siyabuton sin Tuhan na alam sin Quran may na sinasabutin mga namal in mga angkabut amuin mga ini uno tayo amuin ini angkabut uno ba yaon Lawa in mga lawa in mga kataan sinamuin piya panjar sin Allah Ta'ala di siya maluman di siya masipog sumabot ka na inyan bang niya sabuton bukon hinangan sin tao kataan atau siu-siu sumuko hinangan sin Tuhan nari kaluman na sabab ito siyabot ta ini hinangon pamintangan sin kita kataan piya panjar sin Tuhan na labi ulan na bang mga sapi kabaw bang mga ilipan bang mga bud bang mga langit iban lupa bang mga ini sugay bang bulan bang mga bituon bang mga kataan piya panjar sin Tuhan niyaon di yan hikasipog batin nagpapanjarihayan inagpaon yan Tuhan Tarabul Alamin amoy at yung piyangadjian kasi namin ini Jumaat 5 bayaon dihaon na
lumaton-laton kita isab ganap-ganapan ta in sumunod deng amoy piangadjian ta ini amuin ini perkala amuin pagpaawisin Allah Ta'ala sin amuin kita manusia amuin mag ini subli-subli di hadunya ini magpaon atau magpa ini himinang sin uno-uno na pakarajaan amin ni kareo kato di hadunya ini siapot sin Tuhan yung pagpaon ha manusia bukan saja po Adam kaya ba na magsabot tong ni hati niya in Khalifah piya panjari sin Tuhan hati niya Adam bukan saja po Adam in Khalifah pag ianon amuin magsubli-subli nakura maghinang mag-uno-uno pakarajaan amuin hikarayaw sin ini bangsa manusia di hadunya ini sabi ito piyaon sin Tuhan inyaon na bangkay ba na ni pagbisaraw lang niya inkapdangan niya on amin wa bismillahirrahmanirrahim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun in kabdangan sin Tuhan Rabbul Alamin atau parman sin Tuhan ta biyaitaan niya in mga malaikat but amurayat to in mga ini amuin administrative lang ta atau sundalo atau amunain daraakon sin Tuhan ha unong pakalajaan pamarinta niya riha dunya ini sampai madupa law akhirat amunin mga malaikat asabi ito lang niya na hawak to ini namung atau nagparman in Tuhan Tuhan mo amin nag-ipagkay mo long niya ha mga malaikat beta na mga malaikat lang na ini ja'ilun fil ardi khalifah magpapanjari ako magpaon ako ha gumiini sin amuin magsubli-subli mamarinta atau magnakura di hadunya ini magpaon magpasaplag sin manghindo sin kasa sin amuin sahi teng habatal sin sa reng ha amuin batal in katanian na hibaita sin Tuhan piaunan niya sin manusia in manusia amo na magsubli-subli bukan saja po ta Adam sampai amuin panubo niya amo na kita katantan ini piya panjari kita sin Tuhan amuin yakhluqu ba'duhum ba'dha amuin magsubli in hambuok pahambuok at niya ini magnakura naka atawa manghindo naka atawa magnasihat naka atawa mag uno-uno na mag-usaha ka atawa uno-uno na atulan hinangon sin amuin hikarayaw si manusia di hadunya ini na in maksud sin Khalifah amo na in manusia magsubli-subli gumanti in anak ka ama atawa in ama yaong gimanti haapo in katanta niyaon magnakura atawa mangdahi haamoy anak apo niya paamuin ikasanyang unin hikarayaw kalom singkaw man na manjari doon hayaon lang si mga magtatapsir nag-criticize lang niya yung mga malaikat pag-aimian yung mga malaikat lang niya qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak may talong sin mga malaikat magpapanjari kaw sin amuin hinang nila amuin magdarwa ka maghinang sin amuin kasaan kalawungan di hadunya ini sinyari na kami ni nagtatasbi kay mo, nagpupudji kay mo, nang lalago kay mo. At uno-uno hindi akan sin Allah Ta'ala ang mga malaikat, aun din kanila, da akon sadya magsujud, in kaibanan da akon sadya magruko, in kaibanan da akon sadya magtasbi, in katan ini amunain paghinangon si mga malaikat. Hati na wayroon magkabayulit nila, uno-uno na yung assignment, ibutang atau hirihil sin Tuhan Rabbul Alamin kanina amo na hinangon nila asabi ito na lang niya in manusia bang paunon
amuin magsubli-subli sila yan na gaman magdarwakasan, mag-asag dugo, magbuno. Nakiato kurang lisab si mga malaikat bunada, naghapin hamas sa tarihaon ini, mataon imano siya, amurain, inangon in magsagga, in magkalo, in maghinangsin, uno-uno, amuin pakaradyaan nila. Ubos ang pa sila dumaawa, in sila Muslim, in sila mu'min, sin in hinang nila, nang daruhaka sila, namumung sila, nangalo sila, sampay namuno sila, simpagkahin nila. Sabi ito na, amoy atimbisara si mga malaikat, bukon ka na, but you have to criticize nila actually in Tuhan. Sumuko, amoy to in, panghati si mga malaikat, beta nila patukan. Sabi ito, beta sila sintuhan, laong niya, laong sintuhan tarabul alamin, kala ini a'lamu ma la ta'lamun. Labisan laong niya ingat ko, dahil sin amuin, panghati niyo yan. At inintuhan tarabul alamin, ini betaan sila sin mataod in papanjarihon sintuhan amin dahil khalifa yan aun dahil kanilang mahinang anbiya, aun mahinang rusul, aun mga salihin, aun mga tao amin di tuod lumalanggal sin sarak sintuhan lami pa dahil sin amin mga malaikat. Asabi ito, betaan sila sintuhan. Labilong ning panghati ko sindi nyo ang kaingatan at inenbisaran nyo ang opposite inkebisaran nyo yan amuin mga tao amuin magdararuha ka amuin mga tao magkakalo mag-aasag dugo at inihimihinang sin haram sin aun halal na amoy yan hinang nyo na ampen ako papanjarihon ko ini na kaingatan ko but aun papanjarihon sin Allah Ta'ala ring ha mga khulafa ring ha mga khalifa ya panjare amin mag subli-subli sila magnakura atau darungan halong singkauman supaya sumanyang intaulam singkauman supaya sumanyang in kabuhianan sintao iwan pag-ibadat sintao iwan pagtaat sintao halauman singkauman na aun mga piapanjare sintuhan na bukan isabunal inbeta si mga malaikat bat magdaruha ka bat mag-asag dugo aun manusia kaya panjarisin Tuhan amo na yung mga salihin amo na yung mga anbiya amo na yung mga rusul amo na yung mga aulia yung mga sila yan nari sila maglalanggal sin sarak sin Tuhan. Sabi ito nabiyataan sila sin Allah Ta'ala sin bihadto in mahuli ang panila priyo in Allah Ta'ala uno-uno pagkaradyaan dia akan sin Tuhan atau kabayaan sin Tuhan ipaon haipon niya katukatan sibu da magkakaran iban sindi magkakaran bang magdakin Tuhan da ako ning katan supaya amuin gumawa in kaadilan tuod sin Tuhan. Sabi ito na hinduan ni Adam in wa allama Adam al asma'a kullaha betaan niya ini in Adam singan sing kahinisan katan doon na ini matao din mga discuss lang singkuan supaya magbayta bang unungan ngan sin sapi sin binatang sin manuk-manuk sin ini tumbu-tumbuhan si kalina di na beta kato sin Tuhan di ta nakalakihan in supaya hikatugila tabang unutuod ingan hido sin Tuhan kan apo ta Adam sa inimportan katan singan hido sin Tuhan haapo ta Adam kaya antihan niya imahuliman wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum alal malaika. Imahuli ang paniya ini exhibit aradahum exhibit niya biya sinamdamit yan sinamin hatawo yaon aon gakantong badyo aon sawal aon uno-uno na pakaradyan kamasita atawa aon biyobutang biya mga sukal atawa asin atawa uno-uno na pakaradyaan ginisan sin biskuit sin kalinisan iban uno-uno na parakala in biyaon pag-ianon ma'arab amuyaon in pag-ianon sin Tuhan thumma aradahum alal malaika usman yu tayong kiyangan-nganan amin kaingatan na sinapo ta Adam panayasuboy mga malaika piyakat to ini yun na yung biyutang piyakita ha mga malaikat at ang payaso mo, uno yan lang ni na di kahatihan si mga malaikat. Patula kaya hindo sintuhan kanila. Mag-prove
sin in pag ini bang criticize besin bisarahan sin kaibanan ini kaptanan sin malaikat atau pag sahawi sin ini mga malaikat ha Tuhan Rabbul Alamin nabitaan lang niya yat tumaprove doon sin hati niya kasabunalan in Tuhan kaingatan niya in katantan amuin way pangirap daw way panghati tamang uno kaingatan sin Tuhan nabi sin sambatan ko amuyat to iya subunan mga mel ambi humbi pag-ubos mo hindi mana law si mga malaikat subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana mahatsot si kautuhan di namo kaingatan amuran siya yung kaingatan namo ingke hindok bukam pangbihayad to nga tampal iban masawa tuod in mga malaikat bukon amu in amuin kaya baita nila atawa bang kaya amuhan nila ang tunga atawa yung kaibanan sa mataud pen wala nila kihatihan sabab mataud ding ha amuin khalifa khulafa amin piapanjarisin Allah Ta'ala mataud pen amuin makusog pen iman nila atawa makusog pen amuin ini pogbog nila iban sin paghugot nila sin amuin dia akan sin Allah Ta'ala ding si marwain din kanila sabi tulong niya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim atin niya puji-pujihan si mga malaikat o Tuhan ikaw rin sabihin Tuhan amuin ini lawi ingat amin makahati singkatan uno-uno iban panday pandikal magbutang singkatan uno-uno ha amin butang niya di masahawi misan hisiw imbal akal sumhawi rin masahawi biya na simpag amuin kita man siya ini katantan in uno-uno katantan biyutang sintuhan way sa makabaita lang nin intay nga suway lang niya sarang di hatok-tok kaya butang atawa lang tayong ilong dito suway hataykod atawa uno-uno na yan way makakriticize sinhinangan sintuhan sabab alimul hakim amuin labiin ingat iban panday pandikal magbutang sin uno-uno kabutang niya asawiyat ko na amad to na pag-ubos sing kaptanan sin mga malaikat pag-confess nila sin bunada tuod ini Tuhanin makahati sin uno-uno yung kabayaan niya paunon suway niya hilao sinangon di makriticize sin siyos ayan to nasabi tulong ni sin ini Tuhan Rabbul Alamin ang mga malaikat qala ya Adam ambihum bi asmaihim o Adam baytain na sila baytain mga malaikat yan si mga kangan-nganan hindi nila kaingatan yan asabi ito nagbaitain na Nabi Allah atawain apo ta Adam data niya na mga malaikat in katantan sing kangan-nganan amin di nila kaingatan ito ambihum bi asmaihim falamma ambahum bi asmaihim qala alam aqul lakum ipapro law sintuhan na parmanya wala takakamubyaitaan alam aqul lakum anni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun la law niya bukod kamubyaitaan inakuin larin ingat ko sin nakagaib ha laum sin langit iban lupa katan sin kaibyan kaingatan ko ako'y makahatihan iban kaingatan ko inamuin patampalon niyo hati na ipamung niyo ipamisarahan niyo atawa wama kuntum wama tubdun atawa amuin inihitapok niyo amin di niyo huwayan kaingatan da sin Tuhan isan di hipamung na inyan kahatihan da sin Allah Ta'ala wama kuntum taktumun amin tiapok nyo yan kaingatan kura na pag-ubos din doon na daytaan na sin Allah Ta'ala in mga malaikat atawa kaya pag na-prove mas may nga to ihapo Adam deng ha mga malaikat atawa mataud in ilmu kaingatan ihapo ta Adam deng sin amuin mga malaikat so min sila way bang yanon napagtasbih kaw magtasbih na sadya bang yanon sujud kaw magsujud na hadya bang yanon pagruko kaw magruko na hadya uno hindi akan sintuon way pagtali na sing kanila in sila magtuy na
ini apply atau hinangon nila na bang uno hindi akan kanila sintuhan. Nampay kita manusia na mataod yung kaginisan na kan na sa ini mataod na yung lingugbihan pasalsin mataod yung tao sampay na yung Tuhan kritisayson pa atau sampay na yung amo hindi akan sintuhan lawakan pa kulina mangman mapinda nasa weton huwag amo ipakaradyaan ang bialong sintuhan tarabul alamin na ang mga malaikat wa idqala lil malaikat isjudu li Adam sujud na kamukan Adam ipagsujud doon pag yanon sambatan si mga magtatapsir long na insujud yan sujud tahiyah atin niya sujud panghormat atawa pagrespect sabab naon mga pakaradyaan na nainang nasa kamurid hi Adam ba't hindoan na kamusing kangan-nganan niyang katandi niyo kaingatan atin niya apo ta Adam amoy nahinang paguro si mga malaikat at tungod bang ingat sing kangan-nganan katan na biyatuin ko na daw sintuhan kat tarabul alamin ang mga malaikat ya usjudu li Adam nagsujud ingkatan nagrespect nagrespon haun hindi akan kanila sintuhan illa iblis aba amuray iblis hindi mabaya na wayron sawab niya pagkari siya mabaya aba wastakbar bukan sadya hindi mabaya sumuway nagtakabul pa siya aba wastakbar wa kana minal kafirin amo na inin kakapir kahinang kapir kan iblis kan nasin wala nag-ubi patuhan ha partikular da akan sintuhan yaun pasujuron sadya papagrispikon sadya kan apo ta Adam kana mapatut pagrispikan bat siya po ta Adam inahinang nila guro sa saat atungod parkala singkangan nganan kata di nasambatan ko humajat singkangan nganan suway sabuton bang uno biya si mga kaibanan matauding magtukod-tukod si mga nganlaw niya ngan si biheng in kita di na pasalbi ita na sintuhan kato ingan yaw kataan amuin ini hindo sintuhan ha apo ta Adam sampay piag hindo niya ha mga malaikat na sabab ito mapatut ipagrespikan ina po ta Adam mapatut siya suway greton kana sin amuin ini pakaradyaan naghapin ini amurahi iblis hindi mawaya iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin dito na siya na hinang kafir sawab sin pagbayulit niya sinda akan sintuhan iwan ka na sindi mawaya siya mag-respect haamoy mapatut pag-respikan na bihatuin naghapin na pag-uustay di hainin ayat sumunod longta para man sino ubos siya hindi akan siya pasujudon na lang sin ini Tuhan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka uwas na nagparman na isabing Tuhan long niya ha apo ta Adam ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah Adam na sud na kaw iwan sin asawa madto palom sin surga naon mga magbabasa kita mga uno yan, mga tafsir yan aun kaibanan nalaw niya hiapo Adam sa jendya aksintuhan di wala pa batin niya po awa atin niya nakahadir atau nakalamod suweri ito nalong sinsurga nabuko niya tukunal imbunal amin ayat ini kulna ya Adam uskun anta wa zawjuk o apo Adam o Adam na laong niya sud na kamadto palong sin surga iban sin asawa mo mambihato hang pagsud panagnaan patuod ini in piasud sin Tuhan ya po ta Adam iban sin asawa niya ya po ta kawa sud na kamulong niya uwos ang pasya iyan wakula minha ragadan kaun na kamusin katan kabayaan niyo delicious dito alom sin surga amoy mga masasarap katan kaunan yun na kulu minha ragadan haythu shi'tuma uno na yung kabayaan nyo bungang kahoy atawa ini pagkaon atawa pag-inom way piun ing katantan yan
delicious, masarap katan. Na mahal di ka kamukon na kamu rin din yung kawayan niyo. Karuha kamu. Pag-ubos, wala takrabaha di syajara. Aun dahambok in tiagahan sintuhan. Bukan tiagahan di pakaunon hiya po taadam iban hiya po tahawa. Sa tiagahan di pasuukon. Wala takrabaha di syajara. Na demikian doon ini mahabain mga magtatapsir, magtukod bang uno naman in kahuyaon, bang uno naman suwaynganan in inab na, in grapes na, in ginisan na namin tukod-tukuran sintaw, in himta na, yan para kala unnecessary, bukon kalakihan, sabuton, sabab wala na siya but sintuhan, sa beitaan sadya sila sintuhan, in parkala, di hipasok kanila mo din ang kahuyaw hambok da ang paingkatan halal katantan iluon sin sulga kan apo ta Adam kay apo tahawa uno-uno in pagkaon uno-uno in pag-inom uno-uno in ini bungang kahoy uno-uno in katan kajari uno-uno kabayaan nila o kay katan ito halal kanila iban delicious katan masarap katan ito wayroon sala niya hambok sadya. Dia dasing kita lihat dunia ini. Kita manusia demikian san. In katantan dihil sintuhan kato halal. Lang niya, dia panjari sintuhan lang niya. Amuin yari kato diha dunia ini amin bungang kahoy in pagkaon in pag-inom in katantan dihil sintuhan kato tiag ipat kato sintuhan in katantan uno-uno sa aun hadya. Tiukila sintuhan di manjari ikaw magkaunsin ini, ayaw ini, haramin ini, di makajarin ini, demikian dahil po taadam dito alam sinsulka. In katantan halal kanila, sumuko hindi sadya makajari, sumuok singkahoy yaon. Na ayaw na maglag kita singkahoy bang uno. Saday, ya po taadam ubos na. Ibang parakala, kaingatan tari, kaingatan, di na maglaki kato, di data kalakihan. Iban, wayroon na para kalak tayo sinya ito, ba't bukod na makita yung diya sa hiapok ta Adam, na ito na hiapok ta Adam, ubos na. Nasa wabiyat ito na ayaw na maglawag. Sin, ini, kahoy, bang unin naman yung kahoy, bang ini, liangan si Tuhan di ipasuo. Na, in naghapin mga anak, in apo ta Adam, iban apo ta Hawa, na nasasat sila sin Satan, nasasat sila Iblis, in kaya sasatan kanila, betaan siling kahuyolong niya, bukan saan bihan niya, dahil singkuran sampay, siyabot beta nila. In kahuyatulong niya, sarjaratul khuld. In kahuyato, kahoy kakal. Bang kamakaunsin bunga niya yan, na kumakal saan kahulong sin surga. Na pagkakya na naman, hiyapo ta Adam, iban hiyapo ta Hawa. Inid to halong sin surga, masarap to'y pagulaan. Way pagtugna mo, way na paghuwas mo, way na pagluto mo. Ingkatan, kumaon na dyan ko, masarap katan. Dahing ha, ini pagkaon, papag-inom, pamubungang kahoy, ingkatantan masarap. Asabit to, na-convince sila sinkuan, sinsasati, iblis. Amuin ko, tulong na, kumaon kita. Kimaon saan, hiyapo ta Adam, hiyapo ta Hawa, sin amuin, ini. Bukan na hat, wala si muok. Sampay na nakalando na to din suok. Sampay kimawa na to sila. Iban kimaon na sila. Na, biyab to na yung naghapin. Long niya. Amayat to in, kuan, hinang sin apo ta Adam. Iban apo ta Hawa. Na bukan na hat, ini si muok sampay na kimaon sila sin amuin bungayag to. Kunaya Adam muskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara patakuna min adh-dhalimin. Nanahinang sila amuin nakalanggal sila sinsara amin kaanyayahan amin di kabayaan sintuhan in kaanyayahan in katan di kabayaan sintuhan bang mo siulang at inamahinang kau anyaya. Ang kanang Tuhan sampay hahadis kudsi, nagbayta kato long niya, inni haramtu dhulma ala nafsi
waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Na law niya hiyaram ko yung pag-anyaya hagin hawawaran ko. Di hatinin Tuhan di magpanganyaya. Iban hinang kuray sabihan haram kanyo mag-anyaya iyan-nyayai. So ayaw ka mag-anyaya iyan-nyayai. Amin hinang sing kamatauran kato biyawon na iyan lianan sa sin Tuhan. Iban in Tuhan di maghinang sinyan. Di in Tuhan magpanganyaya. Liangan kato yung mag-anyaya. Ayaw ka mutulong yung mag-anyaya. Malaing kan inhiapo ta Adam amo inliangan sila di pasukon sing kahoy bat sila di mahinang deng mga tawan niya na bukan hat simuo sampai kimawa simbunga ang pakimaon na konbinsin sasap sin iblis amuin ini law niya sa jaratul khuld sayan ang kadkamadi pakaunon sin Tuhan para asupaya kamuri kumakka doon na lang sin surga sakali mo tingkya pagkahagaran nila na nasasat sila iban lagi amo na yatuin sabab singkya pagwa kanila day halawm sin surga bihatuin sabab niya na laong sin Tuhan Rabbul Alamin ubos man siya kimaun amuin kaya bukisan na inaurat nila naigna in tamungon nila halawm sin surga pag ubos ang pa sila biulaw piyawa kul nahbitu minha na igna kamo naug na kamo rin halawm sin sulga yan igna kamo rin doon ba't bukon kamo mapatut maghula doon halawm yan sabab nag-anyaya na kamo roon hinang nyo na hindi kabayaan sin Tuhan doon sulam sin Tuhan Rabbul Alamin kul nahbitu ba'dukum li ba'din adu in kaibanan niyo atawa in kamu yan Adam iban Hawa iban Iblis yan nabanta na kamu doon naon in pagbanta sin Iblis iban sing kita manusia amuyad to in panganagnaan tuod sin amuin ini ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin aon dito na kamo maghula lang niya haging lupaan aon na rito paghulaan niyo amo na imbiya sinyari nakita tanyo yari na ha dunya ini yan nasa subay ko maghinang bay subay ko maghinang palas subay ko maghinang kundok subay ko maghinang singkatanaman mo yung katanaman mo yan di mura mahinang bang bukon ka umureng ha tiya panjarisin Tuhan misanda inhinangon mo long niya bay patung impatung yan tumtuma Tuhanin nagpaon hayan kiyawa mo rahmat iban ni'mat sin Tuhan dihi asupaya ko makawaksin kasanyangan mo di hadunya ini biadamik yan da in batu in pasil in ini buhangin in katantan yan kiawa deng hapya panjari sin Tuhan kato pia panjari kato sin Tuhan di hadunya ini bihayat tu kunah bitu minha ba'dukum li ba'din adu igna kamu rin di halom sin surga sebab bukan suku niyo ini dito na kamu in mustakar niyo dito ha ginlupaan fil ard mustaqarrun wa mata'un ilahin dito na kaunday sab ini kasaddapan di aunday sab kasanyangan di yan na sing kita tayo nisa subay kita manugna subay kita mag-usapa ampa kita mami bugas ampa kita mami sapi mami pagkaon ista uno-uno na yung kabayan tam patalutuon ang patay na nguning katan aun kato pagkaon di aun matata damikyan singkatan kahalan sing kita manusia di hadunya ini na dihadto in kahalan sing kita amuyan imbeta kato sin ini Tuhanta haamuin pagpaon sin hinangon niya amin magsubli-subli magnakura iban magrol diha gumiini beta sin Tuhan kato inyan pagsubli-sublihan singkatan sumubliin ama sumubliin anak ama sumubliin ini anak ama sumubliin apo
maas ingkatan tan pagsubli-sublian singkatan pag nakuraan atawa duma paamuin uno-uno pakarajaan hikasan niyang sinamuin kauman ikarayaw singkatan tan na pag-uus din doon ini dito man di man hadunya in apo ta Adam na kiwan na sintuhan ini tiyawat atawa yampun impagsusun nila. So, na nagsusun sabi apo tada may ba niya po tawa. Marapat mo yung kasanyangan niya to, bukan manugna sambatan ko, bukan mangluto, bukan amuin magpi ka hari ini masarap katan kaunon mo, masarap na sa kaliyad to na nakaig sila ka na sinsasat hubat, sinsayutan kanila, tiyanganan nila yung sajarayaon, sajaratul khuld, amo yan yung kahuylaw na hikakakkanyo, kaun na ka mo, na nag-us-us kimaon, na ka na, way sa tuod kapatut, mag-us-us, suway kita tuod, kumumpot, iban suway kita tuod, amuin, maayad, iban suway tuod kita mahali, sin uno-uno pakaradyaan, lari awla na, diha dunya ini, dihan indagbus niya. Patalaka Adamu min rabbihi kalimatin, pataba alayhi, innahu huwa tawwabur rahim. Pag-ubos na nakataymay na po ta Adam asal imbaksud bukan pagbinsana ka na po ta Adam sadya sumuka inyadto na hasupaya kana naman sin apo ta Adam iban apo tahawa imagkabuhianan amin maglugto kita tumuyo lumag simpag kaunta pag inumta kasanyangan ta lumag simpag tukan ta singkatan tandi hadun niya ini sabi ito pinaukan sin Allahu Ta'ala na ini kalimat amuyad tuin siyabot sinapo Adam na matawad day sabihin magtukod-tukod singkatan yan biada simpag tukod-tukod sin kahoy biada simpag tukod-tukod sin uno-uno pakaradyaan singan nga kanganganan inedto bukon barhajat asubuhon mataw din mga tafsir amuin siwu da in English siwu da in Malaysia Indonesia siwu da in ini Tagalog ataw usog sampay mataud amuin magad sin panapsir sin katantan yan bihan na bangeta yadto taliunta marayaw di na humadjat pasal intuhan lari in panghati iban lari in pangingat lari in panghati iban pangingat sin pakaradyaan uno-uno kabayaan niya hinangon sin manusia kasabab yadto na suway kita mahali iban suway kita mahumpot iban suway kita tuod amuin himinang tuod bang unuing kabayaan sintuhan away na pag-asuwo way na pagkuhan uno-uno katantan mangmayan amo india akan sintuhan kul nahbitu minha jami'an long sintuhan tarabul alamin igna kang hi Adam hi Hawa iban sin iblis ana biulaw na sila pia ite halom sin sulga paimaya tiyan na kumini hudan paman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahjanun igna kamo sa dumatong da kanyo impandu ko impandu pag iyanon amon sa Quran mahamul yan amon na hadis sin junjungan ta Rasulullah amon na dia sing katantan kanabihan ibang karasulan amon yan in huda bang dumatong na kanyo yan naagaran yung nasa jin huda paman tabi'a hudaya isyusin mabaya amuin tumayma iban magkahagad simpando ko na palakaw pun alayhim wayron nakabukaan nila di natuod sila malugi iban di natuod sila mabinsana in magkahagad sin hudaya long sintuhan simpando ko atin na mong kamyakad na parman sintuhan iban hadis sin nabi na wala tuod in binin kato sin junjungan ta Rasulullah laong niya taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati yan nabinin ko kanyo indua para kala yan bangyan amuin kamputan nyo bangyan imbogbukan nyo
di na kamutuod malawong mahulireng kako salama-lama abu alayhima bin nawajid. Kutkutan niyo tuod simbugang, bukon kutkutan niyo sinipon niyo, kutkutan niyo simbugang niyo supaya mahugot. Biya daw sin iyan sin Tuhan Rabbul Alamin na sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Biya daw sin iyan sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bogbugin ng tuod yan, inyan pangyuhinang di tuod kamu malawang por ibir. Halong kamu sin kasanyangan. Biya dasin ayat ini siabot sin Tuhan, pamantabi ahudaya fala khawfun alaihim wala hum yahjanun. Bang iagad niyo na yung panduk ko, parman sin Tuhan, amo na yung kiagaran mo, nalaw niya pala khawfun alaihim. O yung kabukaan mo. At mayroon na siksa, dumatungkay mo. Kaminsanaan, wala hum yahjanun. Iban di na tuod kaw kumarukaan. At tawari na kaw tuod sumusun. Diha to imbita ka to sin Tuhan Rabbul Alamin. Doon hayat ini. Yan to inkuan niya. Baita ka to sin Tuhan ta. Napagubos, walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ang pwede magkahagan, sinasabot takatantan, parman sin Tuhan, baita ka to, ipapaagad ka to, ipapahinang ka to, bangaw lang niya magkupur ding hayan, atawa, bangaw magkupur hayan, na magkupur yan, magkupur, hindi kumahagad yan, ashabun nar. Sila nasanid tagdapusin apinarka jahannam. Unin apinarka jahannam, hum piha khalidun, amun kakal sila rito, namin apinarka jahannam, nasabot na mga lecture ta na kauna, amin laong niya, waquduhan nasu wal hijara. Amin doon niya manusia ibang bato. Uiddat lil kafirin, siya sadyayan ha mga tao kafir. Biyatuin, biya mga kamaktunan atau kahaupuan tuod sin amuin parkala pagpaon sin apu asin isin Tuhan Rabbul Alamin kan apu ta Adam iban sin panubo niya amuin magsubli-subli magnakura amuin magsubli-subli magnasihat amuin magsubli-subli manghindo sin unuin kabayaan sin Tuhan ipahindo iban hipaagad diha laum sin dunya ini bihayat to in pakaradyaan pag-ubos na doon hay ni insyabot na kauna sin Tuhan ta amo na in mga Banu Israel tumtumuntan nyo tuod in mga Banu Israel pag yanon yan amo in panubo sin Nabiullah Yaqub in Israel ingan niya Abdullah inhi Abdullah yan amo na inhi isiyo Yaqub amin anak sin Nabiullah Ishaq in Nabiullah Ishaq amin anak sin Nabiullah Ibrahim hatihan niya apo sin Nabiullah Ibrahim in mga Bani Israel pag iyanon lawn niya lawn hainit atumtum sin Tuhan ya Bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum mga Banu Israel kamu agad saan in kita sampay sabab karna in Banu Israel amin nakaw na rin kato amuyadto in ummat sin Nabiullah Musa iban Nabiullah Isa sumugawa in kita umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibu imbagbug nila imbiyawagbukan nila ka Islam bangyan ini uruluntain kuan biya simparman sin Tuhan surat Ali Imran laum niya qul amanna billah pamungan Muhammad baitain umat mo nasihati mga umat mo papamunga sila paiyana sila amanna billah parat saya kami patuhan wa ma unzila alaina iban sin pianaog marikamu amo na yung Quran pianaog hanabita Muhammad amo na yung Quran wa ma unzila ala Ibrahim iban sin pianaog kan Nabiullah Ibrahim
wa Ismail, iban Nabi Allah Ismail, amin anak si Nabi Allah Ibrahim, wa Ishaq, iban anak si Nabi Allah Ibrahim, kan Sarah, amunain hi Ishaq, uwos amuin anak sin Ishaq, amunain Yaqub, pag-uwos asbab, amin panubo sin Nabi Allah Yaqub, uwos, laung sin Tuhan Rabbul Alamin, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, pag-uwos, wa ma'utiya Musa, iban sin, amun piaratong namukan Nabiullah Musa, wa Isa, iban sin Nabiullah Isa, kung bihadto, kahatihan ta, Islam, Indiara, si mga kanabihan kataan ini, nagsunod-sunod, kapahaman katod, marayaw hasumunod, ayat lang niya, wa Isa, wa Nabiyun, iban si mga kanabihan katantan, Indiara nila katanyan ka Islam, la nuparriqu bayna ahadim minhum, di na mo pinigon atau papagbidda-biddaon inambok din kanila yan. Sabab, wa nahnu lahu muslimun, in kami na Muslim kami katan. Sibu, pembiatu in Nabi Allah, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Nabi Allah Ibrahim, in Musa, in Isa, in Asbat, in Yaqub, in Ibrahim, Ishaq, in Musa, in katan sila ini nasabot halam sin ayat ini, la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Muslim katan, ingatan nyo rin, Muslim mga anak, pag-ianon sin Tuhan ta, in Muslim pag-ianon, amoy pagmaanahan sin kamatawar lang niya peaceful, amoy kasanyangan atau amoy way pagsaga, way pagwan, ima na niya yan, manghahukuman sin sara, sin akamata, in pag-ianon Islam, amulaw ni pag-ianon, ima na niya, al-inqiyadu, wal-khudu' li awamirillah, wastinabi nawahi. Amo yan ima na sin Islam, amo insuway kaw tuod magad, hakatan sindi akan sin Tuhan, iban suway kaw tuod tumangkis, dahil hakatantan siliangan sin Tuhan. Amo nima na sin Islam, bukan biya sin masatan yung bihaon ini, kaya rumukan na sin kita, iban kaya kitaan sin kita, nga Islam sa inactivities katan haram. Inactivities amurain magganda riba, inactivities amurain mag-igil, mag-junkie, magsagga, minsan siwu Islam, di tuod mabaya, makad, sin amuin kabayaan sin Tuhan, ampay Islam, na deng katagna sin Islam, sabatan ko na rin kan aputa apa Adam, iban hi aputa no, lang niya, kana lang sin Nabi Muhammad, kana bay na Adam wa Nuh, asyarat kurun, kulluhum alal Islam. Ini antara sin Nabi Allah ini Adam, iban sin Nabi Allah Nuh, hangpu sinsuri. Katantan yan, in pekerjaan, in transaksyon, in hukuman sara katan, hatulan sin Islam. Bihayad to. Na, sampai panagnaan, Rasul, dia aksin Tuhan Rabbul Alamin, maghinduk, magpabuntol, magpatuntum sin ka Islam, India aknya muna-muna amunin Nabiullah Nuh. Kaya ingatan sin kita Nabiullah Nuh, dia aksin Allah Ta'ala ng pasampay sin agama Islam, kaya ingatan nyo ra, amuin pag-ianon, siyam nga ratos tagkay mantahon, bat harap niya, long niya, alpasanatin illa khamsina ama, ang hangibutahon, kulang na kay mantahon. Hatin niya siya, mga ratos tagkay mantahon, hindi ara niya kay Islam, ini saksi, kabakan mo yan hasurat, Yunus, longsin, ini, Nabiullah Nuh, paintawallaw, bang kamuri magkahagat, di ka mo makadsing ka Islam, pamasaaltukum alayhi min ajrin. Wala na ako na ngayon kanyo bayad. Bukan din paghindo kanyo at subay nyo bayaran, wala pagbayad niya. Maasalukum min ajrin, in ajri illa alallah, in pahala ko atawa in tungbas ko na dito ra kuman ha Allah. Tuhan da kuman hindi mihil ka ko sin tungbas. Yan in
ini baita sin Tuhan Rabbul Alamin hanabita Muhammad dia baita supaya kita kataan makahati in Islam way to ipagbayad way roon to bukon to darangan in agama Islam iban amon in baita sin Nabi Allah Ibrahim paubos duhol sin ayat wa umirtu an akuna minal muslimin iban India akan kaku subay tuod ako mahinandeng ha mga Muslim atin niya subay tuod impang Hindu niya amin katan siyam nga ratos tagkay man tahon impanawag-tawag niya paka-Islam sabab amuyaon in kahinapuhasan sinayat beta niya amuin Tuhan Rabbul Alamin nagbaita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyan na bang bihayad to in katantan in Islam tuy timagna den kan apu ta padam kan apu tanu pakatantan iban nasin ayat biasa takain ito kan Nabiullah Ibrahim Nabiullah Ishaq Musa Ismail iban Yaqub iban Asbat iban sin Musa iban sin Isa ubos dulian pa wan nabiyuna min rabbihim amin katansin daakan dia akan sin Allah Ta'ala ini mga kalabihan yaon na denya Tuhan iban in parkala wala no parrikubay na ahadim minhum wayroon par sulangan atau pagbigdaan sin tiap-tiap hambuk deng ha mga kanabihan deng ha mga karasulan deng ha mga katantan malengkan in tiap-tiap hambuok uno sila Muslim wa nahnu lahu muslimun surrender patahan katan kay ngatan nyo na in Islam amuna in inqiyad wal khudu li awamirillah wal istinabi nawahi iban umanib sinliangan niya amayan in Islam bukan sinbiya sin Islam biyaon aun mga kaibanan amin mga historian mawasa tanyo katan kita nyo katan na nakawasa laom niya amin ayyamul jahiliyah qablal Islam yung kaptangan ini suway basurahon bukon kurik wayro bat kuntaray ni sin parman sin Tuhan ibang hadis sin Nabi bukon yang amo imiyan sila ayyamul jahiliyah imaksud nila pag yung ayyamul jahiliyah amin haut sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibang si Nabi Allah Isa alaihi salam ayyamul jahiliyah lang niya ubos qabla al-Islam before lang na sin Islam at inaway pa ko na yung Islam sabi ito mataon mga Muslim mag-iyan nakauna lang na yung Yahudi iban Nasrani rin Islam puting nila yan bakan amo iban wala nila na hati marayaw in parman sin Tuhan iban hadis sin Nabi suway sila mag-review ingaton nila marayaw supaya sila makabuntol haamuin kabayaan sin Tuhan in Islam bihayan mga anak mga manghud wayroon nakauna deng ha Islam iban way raysab makahuli deng ha agama Islam panagnaan iban kahinapusan in agama Islam nataw din mag-iyan nalong niya may talong niya in Islam na naugad dyan mong Nabi Muhammad long nila in Islam so wayroon na kan Nabi Muhammad walang maja al-Islam at inamin di matong in Nabi Muhammad ini wrong pamaham wala kaya hatihan amo ini naka nila rin ha mga historia na ayaw kita magkaharad sin kaptangan sin mga historian bang aun parman sin Tuhan iban aun hadis sin Nabi so ito dahalian in pag-ianon sin Tuhan wa in tuti aktsaraman fil ard yudhilluka an sabilillah bangkaw magtaat atau magkahagad haamuin kamatauran di hagumi ini na malawng nakaw atau walawng nakaw tudian deng dan sin Tuhan na murah-murahan in kita katantan in insyaallah ta'ala kakanapan ta makajarira balikan ta atau sugpatan ta in parkala sin agama Islam wayroon to dugaing dahil sin agama ta nakauna
iban agamata sampai kahinapusan amunain agama Islam amunain suway tuod magad kita sindi akan sintuhan iban tumangkis silyangan niya amuyan ima na sin Islam ang pain Islam doain deng hayan biya singki kita mo diurungog mo kaya sasakupan mo di halaw singkaw man sing kita na suwayan taliun marayaw bukun tuod yan amo suway tuod pangadjian. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yatuna in pangadjian kaya tukbal sin na buo amo in magulang na to tayo mahud na to pangadjian ng halawm si Quran na magsarang school kita niyo amo in mga ini pagmatuyo niya dimihil sinamo in pangadjian nito sumukawa na biya na sinamo in kebaksan din kita niyo in amo in tiap-tiap sin hisiu-siu in dimihil pangadjian diha ini na siya ray sabi na mo in tumanggos sinamo in dua murah-murahan tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin ini na part ini sinamo in amal ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ngayon kita niyo haamuin magulang na to amuin dua misan da kuman amuin na upo-upo tayo mohon sin Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Magsama-sama ang kata-katantan na mga yuk kita niyo patuhan bukun ako sadya sa na katantan kita niyo mga yuk kita niyo mga man tayo maunsin Allah Ta'ala in doa niyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ya Allah alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khasi'a wa lisanan dhakira wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wal afwa inda al-hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-ma'afat ad-daimah fid dini wad-dunya wal-akhirah wal-fawza bil jannah wan najata minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yatuna in pangadjian na to sampai magkita-kita niyo magbalik kabiada sinamuin waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.